Ингээд Генаполийн студиэс ирсэн. Баяр жаргал багш юм байсан. 어차피 임신을 위해서 공부를 위해서 오잖아. 그리고 어느 국제가 생각하지 않고 공부할 때 그때 공부를 좀 시작했잖아. 그리고 막 그쪽으로 좀 모습자 뭐 키키스 때 뭐다 정말 필요한 거야. 그렇습니다. 예의 지난 거 같은 거 지금 이평에 있는데 위에 공부를 대신하면 더 어느 다 오늘 공부를 어떻게 있어. 그게 너희 그것도 아직까지 사실은 없어. 다음은 딱 우리 스타일을 보고 나중에 한참 다닐 때 어떤 되는지 한쪽으로 히스토리 하고 이거가 나가도 다르게 상관없는데 일주일이나 왜냐면 일주일이 더 되게 많고 악순환듯이 가는 나가 살아 있으면 좀 과학만 이렇게 듣고 나가 살아 있을 수 없는 과학만 이렇게 듣고 나도 좀 듣고 어떤 산소단이 저렇게 이미 나가서 Хүртэлснэ та. За бүртгүүлээрээ дараа нь. За ингээд ямар ч хэсэн баяр жаргал багш юм лекц бол их гоё явагдаж байна. Манай нийт хүрэлцэн ирсэн харилцагч байгууллагууд болон өөрийгөө хөгжүүлэх сонирхолтой, өөрийнхөө төлөө хөрөнгө оруулж чаддаг энэ өмсчд маань бол одоо маш их хүн цэнтэй мэдээллүүдийг олж авлаа ингээд. 어떻게 지가 들어있어? За яг одоо сургалтын явцад манайхан багаар ажиллаж байна. Ийм гоё гайхалтай сургалтыг өгж байгаа. Өнөөдрийн сургалт үнэхээр гайхалтай. Баяр жаргал багш маань нэстэг үнэхээр одоо нөгөө хүмүүсийг манлайлж чаддаг тийм гайхалтай багш байгаа. Одоо хэлж байгаа үг нь зүрхэнд ягштал ордог тийм гоё. За ингээд та нартаа мэдээлэлд амжуулаад байна.